Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi 'ibadikas shalihin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mula dehelu amban kepe ngabtang te ini nebang ini sukat binisara illew itu atau akan selung-selung itu. Tukbal te birahu pagsarang syukurin tuju Allah subhanahu wa ta'ala insababanne ya kita bi pinagtipon-tipon wene si illew itu yene illew tamanan harga sabab nen sayyidul ayyam panghu simkemun ka illewan tuu pinapanjari Adam duktuye pinaasik surga duktuye sa pinagwa billahi ubus duk illew inin ilubu wa Allah ta'ala dunyahin sa illew inin dumanib illew inin kamaruhe pagsarang syukuran tenbi banis iyakan tuu duk banis bangsa tebi muslim tuu tiya kita bi tepene ke ilhaman mepetipun yene si pagpengenti tebi tu pegge bangi itung tebi ekkahan tebi ko itule ekkahan iyakan tu dalam riak yene ngetawahan pagpengaji tebi ini kulang kita bitu manamalan semua gua bang asa-asa no mekkahin asal tantunin ke kita magkasantangan pegge gabakas binantu di dalam Quran we sube ekka miaan memepegan Islam ga tantunen pemiaan mekulangin iyan binantue agama Islami bin Allah Ta'ala dalam Quran ni mahabuliyah wa qalilum min ibadi asyakur kulang dupain ne amban maipun ku magsarang syukur tuju akuhin nadam gua illew ngendua si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini dua anen marangkat tangan ne penne Allahumma ja'alni minal qalil o penne Allah o penne Tuhanku o Allah mapanjari aku nalihala aku kinangon ku penne amban mesiye mekulang-kulangin menjadi niya sahabat sibihing ne patayngeg-tayngeg wa ne gata sandal ni bangga tetilew ni si Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini pe ini maksud doaan boleh mekepehilang ke tuju Allah amban me kulang-kulangin pe ini we ga ke takalebi atau akan tabassabi ayat Allah Ta'ala wa qalilum min ibadi asyakur kulang pe ini amban meipunku magsarang syukur tuju aku sika jawab Badar lemikian kulang lusi sa binantu Allah Ta'ala kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biidnillah piang bantumpukan dikit-dikit tarag tumpukan mahadjahin idin amban Allah subhanahu wa ta'ala dabang si pag-agama asal matannen Gay makato ekkahan di masjirin ang panekkan sa pagreisingan.
Cime lahat. Dia maka atu. Eka pe jamaah bang may Christmas lay dalam lahat peke tesabu ku. Dahil amal pepituan kumian. Nabang payaman be eka pe jamaah datuk kalun. Amban jamaah miaan yene mepetua masjid bang maghrib. Upain sini datuk kalun sini dalam masjid. Sa masyaallah. Astagfirullah subhanallah aahin asal saili kabayaan nin yene miaan tinagga secara agama Islamin bakit tibipan Islam itu mahala benda menjadi nia kabaya selesai te sumagua pege tia kita tahu lu pege tia pege tebe humag-anak sa mararahin na kita hadyang eddo amban yene dembua ang gauta sigin hawa barat tebiinin yene inalinan si Arab al-lisan atau kandella bang si bahasate iyahkan al-lisan wey pegge kekahan amban kita manusia lagi mele dalam Pilipinas nia miaan karapatan te atau akan nia aturan ine bisarate okeru bang nia bisarate enan the freedom of speech hatu bang me dalam lahat te ine bisarate sali duha sali dulaat bang nia ngamahan kita kasu iyan si parintah Pilipinas kasu iyan si parintah Pilipinas dalam demokrasi dalam dengan undang-undang dian dalam syarat Pilipinas nia asal kepetutan temisara bisa ini bisarate sali ruhab sali rulaat sali keuniraan cewek watawakan lumain gay keu sini keu relai sebab nia kepetutan misara salen demokrasi kaum keu nagay binisaraten tu mesara dalam Saudi syarat Pilipinas kita lapeg sumu-sumud de bayar kita rugai gana itu miaan takkal tu dalam Saudi asal mulai kita kemo dalam syara Islam me umat Islam tegehan niat tegteban ne duman Islamin pinetek kapitu perata ulak dunya parangin ketan delanu atau akan ngalain behenu gini kau makajari bicara dumai sumagua tek kapitu agama Islamin dinaak binisara hadja sikite bang inggehin makahap sigin hawawaranten luk bang inggehin makahap yene si pungtine iten lebih lubanin makahap dalam lahat della me pungtina ime metettoa hatur inin diatagin hawawaranten gak niya tolang ni sabang lumanduk palantik peddi ambante ke tolangin bang lumanduk palantik peddi ambante ke tolangin maka nak ilapet we miaan pekesine dia waktu ginangis niya bagay ne makanak dembua inusya-usya kinonyo-konyoan mengkin buus buhe matanin ini makna nilai ini makna nilai saya ini maka nak balikanku bang petek kalubakmu gay nangis sa mengkin nangis bang na netek kangonyo-konyoan ni ini makna nilai makna nin mas peddi dia lebin amban buain makna nin mas peddi yene delain amban yene tangan pengalumak maka nak kusuk nu pinedagan ubus petuhutan nu rupiim matuk kan bisa caing ke pedinen matuk sarik pinedagan duit sumagua alu nu hadja saili ge pinala usah petuhutanun email keu atau akan petuhutanun laat keluehan nangis ian bisa gitu mepat tanganmu ini makna nilai
Peddi amban delemin amban yene si buai. Hangkan nia waktu delain peddi bisa teget ganak tolang ne amban yene anggau takin hawarante ini iya teget tolang. Lunuk cuma gua bang palantik peddi ke amban binette. Peddi amban tege mean metuasi. Peddi amban kanyun bang tek ka delem kauman. Kanyun tek ka delem kauman nu eru memetein gumano bang tewalaksu. Eru memetein uyatnu. Eru memetein ketewaan nali rupamnya isa baa ke fisikanne. Sa dalla bang palantik maka jadi dem buat kauman bubul, maka jadi dem buat kauman mati. Kagan kamnuk gai. Nia umatag sa ili. Nangkan ke importantehan dela tawinin hangkan cuwe. Kue me hinante dem buat topik dem buat muhadara bisa na sedikit dikit we islamin asal masih nurungan tekteban we ne pemisyaraten bi dangan-dangan. Be umat Islam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yene pe inne muslimin bangsan yang yene muslim mekahin sinabab amban yene tangan ne amban dela ni atau kenamban tangan. Di dalam Quran, di dalam suratul Hujarat, kita ambil ini mana suratul Hujarat. Dembua alin suratul Hujarat, mana ni surah mek bilik-bilikan. Cuma gua dembua empat mana ni suratul Akhlaq, surah pengadatan. Wei kemun binukakai, kemun sinalasai. Yene surah ini pasal yene kalatan della. Bayaman be. Dembua ayat Allah Taala. Ngedok kita membaca surah ini pendek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemun ayat ini penegesannen kemun yene kekehinang cindela. Waalaikumsalam. Nah, pasik kam. Majari me umat Islam mian pen Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu o kampeinne me amag percaya sine linganan Allahin niyaman me kita manusia bang makakale ya ayyuhalladzina amanu pinain bang tilew sine be linganan Allahin nan sine magpaine peinne me amag percaya pegwane dinen amma na magparatsayahin kwe kantang ga ilamun peinne sini peinne me magparatsaya kwe kau kafir keu ga keu lamun ilinganan sa kita bi magparatsayahin umbul dem buah aku memisaralay umbul duwe kaam yene makakalim saray peke bisa kuya aku misara si deluan umbul dem buah mian aku suway mepekeles bicara pula ini adalah hikmat telebeku dalam sosial media dalam internet pen bang kiono si sewe nusa ili ngakson dem buat timbo mepeto si sielu sa indanan untel mepeto si keuhin mana nen bang mintet de sepakali cuwe kau mintel lupa kali si bicara nu palabi billahi. Oh kami amak percaya ini pengelinganan Allah Taala kita bikin. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Ambat pe inne gay nguji kaumanin dem buat mananin sinin me kelelahan pisi me kelelahan kalau pe inuji delay hap amban menguji hap amban inuji
Hap amban menguji. Dugay makajari kerendehanin. Nguji si pagkasire kerendehan. Kalu-kalu pe inuji lay hap amban menguji. Naman jadi example may kisariki-diki. Niya ko rin buwa sultan ubus pagnanak andanin sambing tingi anak nin. Nasusi. Bagsa kay susi kwe keliman-limanan puan tinipun kemon suga-suga anak din bu sinembingan kemon tinginin na bahu ni sanang pende tabla ni oke ni tege sali ni kemon sali ni anak ko nung kemakanan na palabi pentahun niya dembua nakanak binimbit-bimbit we anak ni awe mi ansaman ni ga duman amban ahlu karya miya na cukup ini mian tingin mian pagi kalabun kesembingan ni pegmilikan pada kurang na pinagtipun-tipunan makanak de buah kauman mian inuji pegi kompleto tinginin kompleto tinginin tuman ko kami na buah bang sayun muji bang kaam sine mian hap menguji lay amban inuji taladunya hap inujiin amban me menguji lay. Wah uji no menjukupin ubus kau. Mian pulangi. Kau menguji. Dembua pe niya dembua lelah megripot we bisu ko andanen. Puane tinilaw doktorin bang ine tambalnen. Pe ini patala keu 40 feet. Amban iye ubus linganan bang tekelene normal pe pakalinin na inyang ni sayili 40 feet lengge amban andane mian naga takalin na sesa doktorin bangge takalin nak pesong pisampu pesong na isab ilinganan ga ni isab nambu pesong ilinganan ga ni isab nambu pesong ilinganan ga ni isab nambu ngewut peson chol linganan ni andanen sasangne meg kose pamanganan min 5 pasong min 4 ke min 5 pesoom ine bisarandanin wene ke bitu penne sa itu ke pereheng si penilewan min 5 ne ke sembunganku min 5 ke bisab nilew rinipot nen mabisuhin andanen ubus ine ke iye hati malantakin menjadi manusia tu rata bulak dunia baya kita dugai ili kalan ni manusia papante ambantan dewan mereka kita magpahayam miaan diawa beju pote penen dupang penen megdekdak miaan gagi dinekdakan nen iye peleminen ine ko hati melemmiin samin pamantewan ubus pamayaman nen petoket si baju dinagdakan diawali. Nia waktu tekiteten aib bueni mapatagin aib silahatten atau akan cime lahatin duain atau akan cime miaan asin duain ubus bang sigin hawa baranten miaan gak tekitewet sambatan wahab leiru tekiteten miaan kutu sileme seweten bang kabeo silemeten mangga tekiteten ini kehalan manusia ku itu paguji umat Islam wadapun dembua yang man kabair sukhriyah dembua man kabair naman jari subay amman afatul lisan amman kekehinang bela menjadi kita gani ang inum tuba gana mengsiabu liang ramban mian manusia ini mian mapate pegi dusehan jeko sa bangene della ilagtikan paguji yulu mura Lampung ilagtikan we manusia wala pun lamun dia manusia jeme manusia lamun aman metinah didan wallahu taala zalim mengehin ini manusia Lampung manamal kinabtangan nasubay pepete della tabi ini sambat qaulu syair innal lisana lima awwadta mu'tadu bennal ne lisan della tabi ine wal elektikanten
AUN mian wal mian buat delak tu. Ubus mian dan sinin isyara mabaya kumatampal ni. Taman sekpia kita itu. 11:30. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhu. Nan sinin kemon kalimat amanu lamud dendehin. Pada Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kesulat jika lepuasehin. Ganelai pinesendi dendehin. Pegelamud nasi kalimat amanu. Aqimus salat. Nenggekam tinggahan bisa bayang. Gane niya mian peturul pen aqimnas salat. Bisa niya si ayat jadi. Atau akan yuqimnas salat. Kulak balik saat kuliah. Nasa malainkan si ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu gema kajari kam na magpercaya gema kajari nguji lelahin cipeg kesire kelelahan ubus tinugila penan sini gema jari dendehin nguji cipeg kesire kerendehan weipe niat tertentu bilik dendehin bulamud di sesi amanu amat memang percaya ko me ayat cinwei pegge pen me mufassirinin nan ko sinin kelebung-lebungan pegujiin si me kerendehan ya garunia tuu miaan dende petipun cuma gua bang pie ekkahan bimanaan sininin ebe ekkahan dende me petipun ko itu esebun biar nawe na seddi ne rew amban me miaan yene aseddi mula-mulanin pasik yene si peglua Dembuha ellew Meutaan da pawe Rasulullahin Safiya na selos atau akan mian pasik dalam pengatian sekaranganin igilin bang sa Safiya tinin mian inan Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah selos Naga tasandal ne misara sirhelwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah fa innaha hakadha. O pe inne Rasulullah mararahi ne bepenne si kawal me petinde upu Safiyah. Pege Safiyah pene sai endu mananen pandan. Na ge kesusunan cele manusia, duman se maksud. Sa bang sia magdosa otomatik format sa kakwapin tinubatan magtuy. Magtuy Rasulullahin mayat, magtuy Rasulullahin miyaan ngama, sampai misara, ya Aisyah, innaki qad takallamti kalimatan law wudi'at fi ma'il bahri lama jazathu. O peinne Aisyah, maka kabtan kau peinne kalimat bang bagas binetta dalam tahik gana elum dalam tahikin kue laksun lanyap kim bang bakas pinetan tebetan betan kalimat nan dalam tahik ini garu taat newe pandak sa inaksyonan hadja hakada nasa ingin emang si zaman te kue itu asal sarih ten asal tampal mana-mana pegujin kue komik kue kemon deme kue beloke kue la haula wala quwata illa billah. Naruman hat-hat mati dalam tek hatu tegang. bang kalimat iakan si zaman kue itu binetan dalam tahi. Lanyap. Gana tahi. Taraan paitnen. Baik kalimat si zaman kue itu. Nasyubay heliante mula-mula yene me sipeg luak ko ni me pinay. Nabuto happy. Banyak kita rugai asal patag ini si kita semua buat na duman kita ini mengemik dusay mismo baranku na mian megdusay tusan semua buat man lam ya'idhin nasa man huwa mudnibun pamanil ya'idhil asina ba'da Muhammadin banggay na masaplag amik dusayin sino sa mamasaplagan ahin puas aman Nabi Muhammad pagyan Nabi Muhammad dumengemik dusayin sambat kaulu siya akin Nafatul lisan dan buang ban sakidella ini pagunci. Si Bilal radhiyallahu taala anhu dan buang elew maka pagsaggaduk Abi Dzar al-Ghifari.
Na sangat-sangat magdiscuss, magsalin-salin bisyara. Na pen Abu Dhar, yabna sauda. Okay, pen ni item. Okay, pen ni anak item. Na saktan si Bilal radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis sahih ini. Na magreklamo si Rasulullah. Gamit tu lambung, duman pegsakay mian inalinan item ngagad keo. Ngagad keo. Taglesano sinepot hadya sa ili. Kung si zaman ko itu. Bisara sa ili. Mian pinaanunod. Binalis keo. Dukpung lo atawakan. Ine ni siya di amban. Janan makihuus lahat. Magreklamo si Rasulullah. Ya Rasulullah. Inuji ko Abu Dhar. Inalinan ko pinne. Uwe item. Na pinat pagitoor. Labisan bitoor. Gite menjadi bang sisara agama Islam. Menjadi. Na pinatawag wa Rasulullah na Abu Dhar. Tala pebek tu ina tino wa Rasulullah. Pain Rasulullah o Abu Dhar. Pain nemiaan to bisara numan pusigilan alinan wa anak kaiten. Na megtuy goy pedoong ga makasambong. Ini bisara Rasulullah. Inna kamruun pika jahiliyah. O pain na Abu Dhar. Sabihin na pain na kao. Niya nilang pangatayan no pagkajahalis. Napiye jahalis si zaman tikuwe. Sampai tinurulan ikhwanukum khawalukum. Bataan min penepong tinaibi. Ja'alahumullahu tahta aidiyakum. Tahta aidikum. Binetta na jawa Allah Ta'ala diawa pagbaya-bayaan bi. Fain paman kana akhuhu tahta yadi. Bang niya pa inne pong tinaine diawaan ne palyutimhu mimma yakul. Luman inujji. Ambat pa inne pakan ne bang ine kinakan ne. Wal yulbishu mimma yalbis. Duk ambat pa inne. Ambat pa inne pesemmekan ne bang ine penemeknen. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Duk nase pemoohanun yene mengge TGS den fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Bang sebetad bisiden buah perkala tabanganun biru syekh Isam. Ien pintulu sin agama Islami. Pegpiki te si zaman ko itu bang niya ne diawa amban kita diniawaan ne sampai inunji ne. Ketohan mike ko itu aku hap kombani. Aku kawasehan kombani. Bang Mesier wian gana benar. Ketohan mikir si iblis sababan megdelem narka sababan aku. Si waktu ia nak bersujud pen Allahin ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Mikir iblis gak bersujud budak tekeu. Ini sambung nen sidem buat surah. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Hap ko penam bani dak ko pesujud. Pepenjerino amban bulak kubus aku pepenjerino kamban embo. Dak ko pesujud si. Hap ko bani. Masya-Allah. Nabi si zaman ko itu dah pu bicara ini. Nabang niya dah pu bicara ini ambat taubatannya pergi magkelas menjadi iblis. Bayar yang kaya. Naman jadi luna kelen deh asal bang alen nente ede meg mese an cewek nu nginyan cewek nu numpak ngencem gaan niya si syara Islam gaan niya nganjari ne bang niya nganjari ne na tomban kitab me magasin endo ni pen Allah wala asa iyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum dukdakan penenem malangkiu dibi malangkiu di pasek si alata pasek si kawase pasek si ilmu pasek si apella pasek si kabasan ke menene me anjanan binantu manusia inru ya waktu pasek murah manamal galaktikan della ni kawasehan pembenci wala tanabazu bil alqab dukdakan meggelal gilalaat iyan dembore pembanduse Dusenella, meggelal ginella lagi ko itu sume boy. Me boy be.
boy tengep, boy miaan, boy. Usus lahat. Umus bang bisyara kor me mangan mamun me ke bisyara yehi. Kor me gani apa sa me bakas ne adiru. Naga ketewahan ne. Koi janan ilerukan me dalam neraka jahannam wa dia. Pengen Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridallah la yulqi laha balan yarfa'u biha darajat. Kalau penne dembua ipunin meke bicara da kaptan amman kalimat ha gane me pek inene kahinang pinalang ke Allah taala darajatnya. Upama nia me manusia ketengkewan lau astagfirullah wene be meong inin kok panangkeu ini meongin da ase hono gay nangkeu gay se makakan banggay nangkeu umus kalimat istighfar le gani me tekipat ni gani me pegine ne kine keu sa babot pangalangkewan Allah taala ti darajat nia me manusia maka kalema mate inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gari me pegturan ne gari me pegine ne gari me hajja siye ine keu hati teinang ilang keu Allah taala darajat. Nah, nia isab ipun wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Duk dem nia benalin ipunin penne misara isab man kalimat diki-diki gane pegine ne tehinang penukku-nukuan iya dalam api neraka jahannam tekalisil demikian. Umat Islam da kalimat importantinin da kabdang mukmin manusiain sababan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kafir manusiain bang tengah ne hadja isab kalimat mian hinang ne la ilaha tehinang ne automatik kafir magpikutan itu ihawahaga kalimatin wey bang kau magpain la ilaha illallah gak niya patut sinumba malingkan Allah bang kau magpain la ilaha gak niya Tuhan napinu gak niya Tuhan napi ang barkite me depukam tangan ini la ilaha kita nambus nakalu-kalu bang may minted de nakola-kola pinain naawe nasabang mindaran ne hinante ne miaan koe ne ibarat pe Allahu Akbar sikite di menjadi saili na menjadi pepite balik yene me gak tasayu wete jangan tapanarkan kita lesin lu kiamat yene me megelal si zaman kue menjadi me megelal di me keide bang maksud den pagbantu na kome si Hamzah inalenan Asadullah layon Allah Ta'ala komedi si Khalid inalenan Saifullah kalis Allah Ta'ala pegega bakas taraan si pegbunuan duk gak niya dia tak ginhawa baran we gak bakatin patambak na tabakat inalenan Saifullah inalenan aminu hadhil ummah kepengendelan umat ini Abu Ubaidah inalenan si Bilal Bilal ibn Rabah miaan duk gelal dan bisa pulang balik sa tekepat ku gelal dan mangine inalenan di si Umar Al-Faruq sa pegi problemahin kita pengegelal di ahin pengen dekdes iyahin la haula wala quwata illa billah di si boy hengap di si boy kemot weme ke masyaallah lagi me manjari saili di dalam Quran sama tagaluin ali tuntunin ini pintu ini di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala coba tinggalan teh si zaman kue itu buada pun nabu teh hinang adat si zaman kue itu tapi nen pege adi rube geru me meke ini bisa ne ayat garu me bang yang tuba adi rube tubai kaget kau si saili kai na ina bidanan niya parman itu sinang te adi hinang te uruf hinang te pinen baktu na rusi basilan baktu na rusi lahat te memelen magboy atau mag-alias-aliasin nadami umat Islam wala tanabzu bil alqab bi salismul fusuq meiena
Yene me bisara si alin celembi-lembi ni si alin pagkapasik. Pasik bang niya nga hinang may parkalali. Ini makna al-fusq. Al-khuruju min at-ta'a yani peluas memban pagtaat. Wa man lam yatub bang niya gimag taubat fa ulaika humudz zalimun. Benar ni manusia kita bilang abad ni manusia makaannya. Naruman nahan je makaannya himbang kau ngiris bulak sewe nume dandangeu pisi ekunu ini inalenanannya nya. Atau akan bangkeu ngeddo ada tak sewe nu pisi ekunu buduman cikau mian mian ini hajannya ya. Sambat jaro bilang lola mian bang penu punuk kubung nah bang asin due magpain suwi punu debung PGR depo ke petutan magpencay may awas punu pu PGR tapi sini punu ku sawe kita bi punu debung lola bi cuma gua kowe seriawade we misal be paganya ya menjadi duman aja makaannya yang jadi saksi me bisara wi kitanya yan bakas inalenan we ina ne duk alin ha us alenan nu di situkmu alenan nu di situ labu anyayai bakas pinapanjari wa Allah taala tamanan hap ne pinapanjari alenan nu me kabeu alenan nu me sapi alenan nu me himar ni ape hayawan tinibuk ne kemon beban ni nayepin si dembua nagi menjadi saya di umat Islam angkat te bilang amban mi anya saya na menjadi pipe kita del puas amban dusi sababan pagsagaan to ini pinain kulay sababan della bangkan yuntek ka delem kauman gerupeddi ketingkasan do kekobelan do sumabua bang della makajari dan buah kauman ini luhala TSM ku tesubahan do Syekh Muhammad Hassan zaman megbono iranin duk Iraq sababan megtumbi-tumbi ruamban radio station amban television amban TV magpa pinakaatan we miaan binisarahan we si Saddam laat iranin zaman IN rahimahullah namalis isab amban nengkipakin samian malis samian malis sangat-sangat misail pinalayangin milyon mati amban Iran milyon mati amban miaan Irak sebab ini benalin bangsi pamayam mata misail metek kamalihin sa bangsi pamayam akal dela dem buat kauman payaman bisi me lahat de bang umarap me kepek tumbi-tumbi pin pasal me bohe magbanta sampai me umawat me barangay sababan ini sababan dela bisa na maglatun tu si Saudi gak niaan bohe de kulang bubineli du bohe de sa igen kemon masjid den du krep ne bohe ne sikita du bohe hujante du bohe besilante du bohe kemon te sumagua masih pena magsasa sabab bohe ini sabab te hinang habit te nagtumbi-tumbi te nang adat te nagtumbi-tumbi dela be umat Islam na te sebi kisah lela tege anda sultan pagsakay sa ili miaan tege bataan talim manamal dela ne yene basag manamal makaat hap adat ne sumagua sabab yene dela ne kay pepewe ne nagay nabi hap adat ne libang sa ili pain ne si anda sultanin niya pain ne kinasahan anunu elan chong kyo ginentian sabang kyo baya ngido kyo dalam babongon pugay te kau duk pamayaman ne kewin kau ni tamanan habdil ni tamanan dia turata ulak dunya pamayam ne kewin ke sampatan bulan duk bituun di atalang na penne hunit na penne bang tuli edwan oro ngido kyo bongot ne duk te pugay te kau pine isan si sultanin penne sultan niya kinasahan andanu
Ubus tekele ko siya sini magbisara songke sumbali de gana-gana. Sumbali andan papatin kyo. Pagsakay sa ngemin, 20 kimat. Yan si pabakan ni pabak ni sa karanganin magmakmatuli. Pagay kahagad si bisara yene miyaan anuli bataan ni. Ubus delawangin isab ngispihan irlanin bang sumian petulinen para makeddo bomot. Pagsakay magtuli-tuli ngeddo oroin buined do sa ili agak-agak bumoten bu pinepihan oro paasek dielem elanen mian utek elanen tau hati pinen bataan kun so kusinumbali yene we andakun ined do we oroin sampai di buksuan anaknya sampai jajak dem buat pamilya mian sababan ina akakamnya ni umat Islam antag inin patag silahat si zaman kuwa itu. Dela bisa maglatun. Ini sa baban pagsangka andanganin. Ini sa baban peg kuti-kuti handanganin. Ini sa baban mepeg anuan gandangan dahan bisiraman. Napagay sinduhin isab medem buwa letter do. Binisadanganin pagtabot sinuruyan kompleto na ibisihin lang siring kepak. Beli makasala kita hibasa kita ngalabi. Na may umat Islam bisan pekeniaan ng lola pegge pen qaulus jarahatus sinani lahal tiamu wala yaltamu ma jarahal lisan yene bangbakat kawe kalis niya waktu ni katambalan talait tatabu bang kewangil si pegbonoan tatabu iyan wala yaltamu ma jarahal lisan sumawa hunit pa ini tinambalan bang mabakat wa nilai. Wallahi alazim dembuah elew zaman ku pele silahat nia me bagay na me pente mabaya si dembuah me anjika pagsakay sa ili sok magandaga tining mimpi bu magkabaya ni sa pente sampai magsagap ketoan bibang ini sa baban min major bangway sa bab ga magsasewan jaga pinagbutas yun ang duwangan niya bukas sa baban may bisara tagil masa ni puan tahun na bisara na kabtan makastetuk sa karanganin si jambuak pagkala mangga may betta-betta siyehin niyawag sa ili inan na pagkala niya nabapan bakat we po ito tamo ni sa bakat we nila ngebut minomati megdem kubur ngebut penesu saka pesi mekempuhan nen api na caan we pan me misara masyaallah payaman me bangsa ini dan lain bagi teipat maka sa seudem buak kauman delu aman bisa tuju Allah subhanahu wa ta'ala nabi san pelola wada'il mazaha farubba lafdati mazihin jalabat alaika balabidan la tudfa'u tinggalan peglolain aman labian nila bisan pelola kalu-kalu pe inne kalu-kalu bisa na dem buwa lola tehinang musibah gine te kole nung agpaman ama si makka jaman metule megipat-ipat kambing pegsakay sa ili perheng-deheng penne pege boring ye puane ngelam penne akauman kudi kam tabangun bikuta niya song helime ngiket kambing kun pikemon dem buwa kaumanin pabalu para nabang iye pagpayang halimewe bang irole kembing dan duk irole ningko ini bisa nanin mabaya kwaja pendeng akat kaam mabaya kwaja ngilola kaam pegelaw dem buwa ini isab ngilang kam me akauman kuni kam tabangun bikutana helimu semusa akur kembing kun balu na isab akaumanin pagpayang irole muguk duk irole kembing nen mangan garu isan halin penne mabaya ku penne ngakat kaam peksi ketel leunen helime utone metekahin ngelang tabangun biku ini bisa ra kaumanen penne lola ni ko kantang leule sampai pugsi ie duk kembing nen tumuhut sababan ini jalabat alaika balabilan natudfa'u sabab della lola ni ganit kole dengan pam namiya lolaan
Nia alola no ata pagresano kula raksina pangin nimbak me depres. Mura binulala ke mura ke ketiku-tikuan. Dagang me ame gene. Eme mura dengan ma kue ke ibubut mian song bustak tahat te singku pedian. Nadani suwe pentuut tebi. Mian ningku na pegi kita pegi nuncu na date ilolain ame mura mangamahin. Wegi pegua problemain dia lem kaumante. Buinin metohin me umat Islam. Ini pintu Quran duk pintu hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kamabaya baya me kuli-kulite si selung-selung itu sa mararahin sebab ini mian della tabiinin bangim sang bay te kemon pa ginawabaran tebi itu nataha kita manaman sa mararahin della taha per waktu tenbi bang niali bicara maglabi na maapon meku labang niali upama tumu nerobi maksud tebi mepituin nerobi maksud tebi mapakalehin maku maaf tujuh kam kemon lawi ampun amban Allah wa qul astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.